kupitia tunajua kama hatuna oga, mwaka ile tuko tunaanza tena, Mungu atakuwa pamoja nasi. Na mama hautaona mafanikio. Juu wanasemaka pande yeko nyumba inapata nguvu kuiwinda kushikia yeko nje. Msomaji mwema atukamatie kitabu ya Ufunuo 22, tutaanzia mstari wake wa 14 mpaka mstari wa 16. Anaweza soma yeye mwenyewe ili asikie vizuri. Inatuangamiza. Mungu akakubariki tu kidogo, chakula haiko tena hitaji, anajua kama yashatabuka misingi. Hapana, misingi iko tu pale, misingi inasimama. Ndio, tungekuwa watu wa kufunga macho kwa vitu vya dunia. Tutafute Mungu atufungulie mlango wa mti wa uzima. Ndio anatuambia. Sasa nilisoma hapa nikasema Mungu, kitabu ya Mwanzo ndio tunakutana na miti. Tuchague. Kama na saba, kushuhudia moyo. Wewe usichoke na kuomba huruma. Unaanguka, simama tena. Omba huruma. Tengeneza maisha yako. Funga maisha yako. Hakuna ingine njia isipokuwa njia ya kushitambua, kutengeneza na kutubu, kusudi ufule moyo wako kwa damu ya Yesu Kristo, ile yenye mwanga pale Golgotha, akuhesabie haki kupitia hiyo damu. Faida gani utapata kwa dunia ukose ufalme wa mbingu? Ufalme wa mbingu ndio ya kwanza. Njoo ya kwanza uishi miaka 100 hapa chini ya jua, ujue kuko siku utaendaga simama kwa kiti ya Mungu. Tume malaika yake kwa makanisa, baba pasha hii maneno. Kama utaishi je, mwaka ile unakuja, utatembea namna gani? Maisha ya kufula manguo yetu, maisha ya kushitakasa, kusudi tubarikiwe. Kama ungali na kiburi sana, Mungu akaona nikampatia baraka za nikampatia zitatuma nenda kuporomoka mkimbiti. Tuangalie namna gani tutatembea na Mungu kusudi maisha ya milango yetu ifunguliwe. Amen.